Djed mraz, dragi nama svim. Stani, stani! E pa ne može to tako. Neću ja lijepe riječi da mu pjevam. Prvo pismo da mu napišem. A vi se za to vrijeme obavezno subscribeujte na moj kanal. Dragi djeda mraze, kao dijete uvijek sam slušao priče druge djece kako si njima donio ovo ili ono. A meni nikad ništa. Kako god da okrenem, ni jednog jebenog poklona pod drvetom koje sam se satruo da okitim svake godine. Čak sam ti kolačiće napravio i spremio svake godine, pa opet ništa. A znao si ih pojest. Svi su mi se smijali i govorili da je to zato što nisam dosta dobar. Što je najgore da sam i sam povjerovao u to, pa sam onda počeo da se trudim još više. Bio sam dobar u školi, slušao sam mamu i tatu, svađao se nisam sa nikim. Osim sa komšijom Mirkom. Ali on je bio kreten pa to valjda ne broji. Pošto si me bezbroj puta tako sjebao, ostaje mi samo da ti kažem. A sad slušaj! Godinama čekao sam te, al čekao uzalud. Sve mislio sam da si skrenuo i nisi našao put. A Google Maps kretenu. Trudio se, slušao mamucije podrva ja, a od tebe nema meni nijednog poklona. Djed mraz, dragi nama svim. Nekad davno bio si, a sad si pičkin dim. Sada divne poklone poklonit ću si ja. Jebe mi se za tebe i za tvoga jelena. Kolačiće ti spremio i posam u san. Sanjam tebe i jelene kad stiže novi dan. Poklonima nigdje traga kao i obično. Ništa nisi donijeo, a sve si potrpo. Mamicu ti tvoji. Djed mraz, dragi nama svim. Nekad davno bio si, a sad si pičkin dim. Sada divne poklone poklonit ću si ja. Jebe mi se za tebe i za tvoga jelena. Najebat ćeš samo tako. Djed mraz, dragi nama svim. Nekad davno bio si, a sad si pičkin dim. Sada divne poklone poklonit ću si ja. Jebe mi se za tebe i za tvoga jelena. Što ja? Tako da, bitango debela, moju adresu zaboravi, moje kolačiće zaboravi, dimnjak sam začepio, pa se ti sad jebi. Kad si mogao tolike godine da me preskačeš, preskoči me i sad. Ako misliš da možeš drugu djecu da zajebavaš kao što si mene i da samo trpaš njihove kolačiće, a ne doneseš poklone, znaj da si se zajebao. Sad sam tu ja da to spriječim. A da mu ipak dam još jednu šansu. PS. Ako mi ove godine doneseš ultra mega cool poklon, možda ti još oprostim za sve godine unazad. Pa da vidimo šta će da bude. Dragi moji, to je to za ovaj put. Ja se iskreno nadam da ste se zabavili uz ovaj video i da se vidimo opet sljedeći put. Obavezno pritisnite subscribe i jedan veliki like za ovaj video ili Djeda Mraz i vama ništa ne donosi ove godine. A sada... Uasa! Djed Mraz, jebote, Djed Mraz.